Ja, slika, fino. Pamćenja i sjećanja na nevino ubijene ljude u Bosni i Hercegovini, od zle napasti naše i zle napasti dušmana naših koji prema nama mrže više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Gospodaru naš, Kapi s koje strane, desne ili lijeve? S koje strane? Samo lijevo. Pa ćemo dodati dole. 1966. Avdagić Sulje Ibrahim, rođen 1900. Nemoj ti na srednje, Izađi. Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenica'nın kalbimizde açtığı yaralar halen kanamaya devam ediyor. Türkiye dün olduğu gibi bugün de, yarın da Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.